Hakajing yo jing ujor na kawe ka seng kabalai kerteng ka khon kenthei hineutrap association halor ka jing bun ki brio na bar jela ki ba khayi pateng hayaudo klemdon ya ka trading license na kalyang ka KHEDC menta ka singi hendrio trik no pra kalahiar khenra ya ki dukan jo ki bar jela hayaudo ke ipat ka ba pensngo lengo ya ka jing khenra trading license kalong ba kani ka seng kalalet ujor sha CEM ka KHEDC kalaja abat klem wan mi hakani kasngi ban kedaulan tia kita kidukan ba klem don license hakajing khenra balaya lam da u EM in charge jangka trade ba gijur merthong hakajing senran lang u ba fantin lakadong ba u ba Gabriel walang lambat us EM ke himam meliam bat ki menteri rengkat ke KHEDC bat ki enforcement bat ki pulit EM hakate gajing khenra na kalyang juga council kala yo ban khang ya south li kidukan ki ba klem penthamai shu ya ka trading license habakran chikilar pathai khubor u EM in charge ulapan pau baka KHEDC nangni shakman kanum shim khia shu yakum kani ka sengs ka ba shulet ban bu tang kijing ujor klem da don pat kajing soi kerteng उधर पे पेश कर क्लियर प्रोफेशनल डांस हम लोग क्या लोग हां टेक्निकली कौन बोलो दूसरा यस माइक है दिया चालान वही बाबा रखा सर रखा होगा सर रखा होगा कौन रखा मारक तो हम लोग मारक तो नहीं मारक मुझे खुद दिया है किसको दिया इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बोलो ना ऐसा मारा कैसे बोलता जी सर kejinguan jungi mentasni kalong halor kanong rim ba kadon goi ka seng naki seng kenthei khun nyau trap association balawan ai daga jingtho sengi sa council kena ta daw ngi wan mentasni ban wat ya kita ki jing sisa halor ka jing pentip jongki re ngilap ban ba nakilang kita ki ba one complaint sa council ikleman ni kalong kai ka ba bom singo tenan abang i ba phila wan ban ai complaint haka noka kam gumut phidei ban wan lang khamtam e pi ai ra kerteng association ada individual to kila ban nam wan ru dre menta ki wan ka association gumut phidei ban don lang bat ni menta sni dre ki klemwan kena kaleng ding ngila le ya ka ek badon kam jong council ngila ya ngila persang ban wat ya kita kiba kila ajing tho kini ki association dre ngilap ba ki don hi katokat ne kiba 4 renew ya license ki don kiba song lempat don license lu ya itu ngila ya sakmat ka kum ka kandon jong council ini bahan ni ha yudo kampun ki bukan jadi kerteng kasi ni tiyok pada tidak kan kau bukan disi unsur berhimam milion kali ini ya kata tinakaling ding council ya trelang baik bat kisim no kiba don kam ban ya trelang bat kisim lan bat kisnong nia trelang baik bat ngin sim ya action hak bai dei bat ki an jong ka council
But nakaleng kasim kisim ya kano kaba day ban sim. Lakin bet kalong kumtahi namar mulai kamdon kasil kamdon kano ndrei haba nakaleng ka konsil pat haba ladon kano komplain ni hapendep ya ka kamram. Day tanggata. Lara kiwan beng kum kini ijat seng bomdon sil bomdon yu kane kadai kasin ke benengkong bangiyo kum kane kasiti bat hadin habut habal kiwan hakane garukom nginum entertain ki hap wanra ya ke detail jong kita ki dukan ki bomdon trading kita ki labor ki ba tre hagi dukan jongno lemda kim submit ya ke detail na kaleng jongi nginum tre suban entertain Kuna kita usaha. Gem kuno e konsul kuno gem la dati na ladi kimele e kuno e himaru hana kuno gem pamahap ka dukan ni pila IT tapi le PI pateng maki problem pintu problem cakap hima problem BCM problem sini gelo bisi panongin la ban track down ni ki ada kimon banle thap kata kita kuno konsul kuno bakuyo kuno dukan ni ada yo ne harano kuno benta yang lagi jat ajong persiang baterai hitam kan dia bentuk kuat dari basuk bentuk IY no sertifikat dia dapat pot kena ya ke konsep